Poi kapasa memboli di sambal membawa piti 100.000. Ha, kabalai lo calua. Bedo to orang hari cando Pane badongkang tompek kami guys. Sabolon berangkek kapasa kami pakailah sunscreen golua. Walaupun cuman pai belanja sabon nan kulit awak tetap kakonai cahaya matahari. Sunscreen dari DRV Korea lah mengandung SPF 50 PA+++. Cocok lo untuk nan kulit sensitif mode awak lah. Teksturnya ringan, copek maresap ka kulit, dak lengket do. Jadi lomak dipakai untuk aktivitas nang konai cahaya matahari. Kalau lah sudah pakai sunscreen mode Korea kamano je lah kadibo berjalan de apa je be Korea nomo je waknya. So boonan kamantan awak kapasa kini yo apa je. Tu kami nombor 3 lunado makan pagi le do tibo di pasar nang pertama kali awak beli lontong. Tu awak pilih lah bakwan go dulu sambil menantiin etek do mambien lontong awak. Di meja sebelah nampak lo salah lauk boli lo gak 5.000 piti. 2 buah salah lauk 1.000 ogo. Awak boli lontong 2 tungkui, cie gulai toco dan cie gulai paki. Tabayi awak 27.000 jo gorengan dak ada piti 1.000 balik do kecek etek ambil je lah goreng bakwan do gak cie lai ta kecek awak. Balik piti awak 22.000. Lanjut awak masuk ke dalam pasar pai memboli ikan nila. Awak boli nan borek ompek 1 kilo. Poi ka pasar nang kini go dak bisa lama-lama do beko bongi apa je lama boner je. Menunggu deh kan yo sesuatu yang sangat membosankan deh. Kecuali awak je seorang ke pasar atau berdua jo anak bisa lama-lama sajam ge di pasar dak bagai je deh. Tu sadang menantiin ibu mengorek ikan awak tak koneng untuk kulit-kulit de anak beko di rumah apalah ka diboli yo awak bolilah jagung go 2 tungku de agak awak akan membuat jasuke deh untuk anak gading untuk kulit-kulit beko de tabayi awak disiko 10.000. Tu langsung je naik kate Honda digas ada apa-apa je sekali diaran kapal Honda go ke rumah lai. Nan cek lai mungkin pawi apa-apa je wak go lah kaparen lo ngari lah 9:30 makan olun je lai do. Tiba di rumah langsung disontung lontong tako ada apa-apa je awak buat lo nasi goreng untuk anak awak dulu nasi goreng untuk anak masak nan lontong apa-apa je labi lo sapinggan. Mode itu bono pawi mengukui dek kaparen dak nanti nage awak makan dek do. Tapi dak bagai je do dak do awak bongi bagai do nan penting pawi apa-apa je wak lah konyang. Lah sudah apa-apa je makan awak lo makan lai pakai piring boke makan apa-apa je tako supaya nak jen banyak pinggan kumuh. Olun jadi menyuok lontong le do lah tercompak goreng selesai ambil le lun sampai 5 minit le do. Tu lai baca bismillah awak sebelum makan no tapi dalam hati aja nye. Tu di sebelah tompek duduk lah dolo bantah no konyang pawi tinggal lolok aja beko lainnya. Tapi dalam angan-angan je nye labi lontong sapinggan bapindah lo ka dapur le. Nya ale-ale kumuh lun ado babasui di dapur le doa. Ai konyo takon awak boli ke pasar de no. Tu di kowok lah saku sorower berado kola lobe piti balik dari pasar tako kolara. Alhamdulillah lai bolobi 70.000. Tu adolo nama ngomen nampak de awak nama boli dak cukup-cukup do tu bolobi pitinya kecek awak memboli apa nang kurang aja ke pasarnya. De colik lah westapel wa ala pono dari ujung ke ujung ayo lah awak basuh pinggan cek luar sampai siko je video wa lu guys terima kasih yang lah nonton.